Ñasqa kuyamasi, imaynalla kasaygi, walejiachu, kunandia kusqa noqanchik ñawirispa kasun Diospaq qillqasqanta. Cuentay munaygi imaynatachus kay 2014pi, Chile llaqtapi, Nina Laurayqa hap'ikuspa karqa aska wasista, negociosta chinkachirqa, chaymanta hinataq runaspis wañurqanku. Aska llakiyta chay wata karqa Chile llaqtapi. Wakin runastaq mask'aq karqanku sapa dia negociunkupi imallatapi salvanankupaq, pero mana nimata tarishkankuchu. Chantapis kay runas kallpachakuspa watejmanta qallarispa karqanku uchikamanta waq negociunkuta, oqarispa ladrillitumanta wasinkuta, pero wakin runasqa depresionman yaykurqanku llakikuspa tendesqa kamapi manaña oqarikuspa chay llakiyninkurayku. Imaynata noqanchik kunandia ruwasanchik, llakikusanchikchu, kamaman churawasanchikchu depresionmanchu yaykusanchik, o noqanchikchu kallpachakusanchik ñawpaqman lluqsinapaq. Kunandia Señor ninchik apamun k'amiyta kawsayninchikpaq. Chaypaq noqa invitayki kusqa kicharinapaq kay libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 ninkayta. Diosmin ñawpaqaykita rinantiyan qankunawan, mana pay saqisonqachu nitaq wich'usonqachu, payqa yanapasonqa chantapis munakuyninwan haywasonqa tukuy imata. Munakuyninqa mana pisiyanqachu Señor ninchikpata noqanchisman, porque wawasnin kanchik. A veces yakiykunasqa kawsayninchikta ajinata destruye, ajinata ruwan munasqa kuyamasi, pero wakin runasqa Señor ninchikwan watejmanta oqarikunku, sayarispa kasanku, porque Señor ninchik munawanchik chantapis listus kasanku paykunapaq watejmanta qillqanankupaq mosoq kawsayta. Churana tiyan kunandia kawsayninchikta Señor ninchikman, kusiywan atiywan watejmanta oqarikunapaq tukuy llakiymanta. Diosnin bendicichuyki kunandia mark'ayta apamuyki qankunaman. Bendiciones.